encane yena yedwa lo umculo kaMaskandi uthi ngomhla ka2 November 2024 iyaphuma album. Phela usokhumbula ukuthi lo Mtshitha useqede iminyaka iminyaka u6 ekhona endimeni yomculo. Hayibo, njengoba kusukela afika ke lo Mtshitha, angikhumbula lapho khona akaphoqa khona abathandi bomculo bakaMaskandi. Selokhu afika nje ulokhu esipha amaneno amnandi, lokho kufakazelwa nama album akhe omculo akasiwakhiphile. Uthe ke mangenicele nisalindile album ngomhla ka2 November, uthe mangenicele ke nibuyele kwingoma zakhe endala, lezi ngoma lezi akaseyikhiphile, nibuyele kuma album akhe. Ekhumbula album ethi Uboya Enkomeni, yena eyayinengoma le